خوناک و چابمن آگر کتیه دلمن خوناک و چابمن چماتش من دور کتی Dengi Gel, Dengi her çarparçayı Kürdistan'a. جنابدار چنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجای رو 24 گولانی 2024 اینه لبروکسری ساعت 13 آمدگی ساعت 14 منوچه نوا روژه پیشکش بکن دست بکشن سر نوچه جوانان پرتوکن و جران پارکان خواندن هپیگی ناسمه دو شهیدان اشکره کرد که جاری انجامنامه اشکره کرد و زانستا جنولوژی و پیش خستن چی دم دول دزینه تا میر پرست بانگاری خستن بونا جنه کرد دوباره روز باشاره کدرن هجام مالباتان اجران و مالباتن دن جبو زاروکن خواب بینن ایرو جارک دن سریل دوزگری دان مالباتن ربر عبدالله جلان و گرتین دن Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve Saktaş bu evditini seriyle serdozgeri komara Bursa Müdüriyet Agirtiga İmralı'dan Efsu Heş Mehenku tu agahi jreberu caran u her sigirtinden nayver girtin mina parizera malbatçı benaber selidan ilxwe yenj bu evditini berdewam dikin îrojî birayê Reber Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan û Wasî Mazlûm Dinç ji bo evdîtinê serî li serdozgeriya Komariya Bursa û Müdüriyeta Girtîgeha İmralı'dan برای عمر هایری کنار علی کنار برای حاملی یلدرم پولاد و خشکا و سیاکتاش ملیه چتین جی به افدیتنه سری لسر دوزگری و مدیریت آگرتگی هدان حتی نها تو برسف مینا یندنجی تونه جوان ایدیل پارکانج خوان پرتوکین ربر عبدالله جلان دخوینن اندامن تبگر جوانی شورش کرد تجشه و جنین جوانین تکو شر تکو جن روزا پنجشنبه لپارک که خلبال خیال باجاره گوار بروخ هاتن باهف و پارزنامه ربر عبدالله جلان یا سوسیولوژی آزادی خواندن جوانین کو آلین تبدم یه پیگه و تکو جن و اینه عبدالله جلان وکرن دیار کرن کو آرمان جوان پرتوک و ایدئولوژی عبدالله جلان گهاندنا تواهی گلانه رخصتن جوانان دست نشانتر کو اول سر گوتنا عبدالله جلان یا کدو بیجه پارێزنامەیان من لکوبن از جیلورم و چالاکی خوی پرتوک خواندن پکتینن گوتم کو اوی بخواندن خوی دفلسفه عبدالله جلان خو پیش بخن جوانان پشت خواندنی لسر مجاره مینا آزادی هفجیان آزاد و لسر هبونا جنین خواندن کرد İnsan ailesinden ve çocuklarından yoksun kalmaya bile hiç dayanamazken ben bir daha hiç kavuşmamacısına ölümüne birleşmiş milyonların iradesinden ayrılmaya uzun süre nasıl dayanacaktım? Halktan, insanların... نوندر گاندون چپمنیا هپگی به داخویانی که شهادتا دو گریلاین آزادی کردستان اشکره کرد. Navendara Gandunu Çepemeniye ya HPG tekildari şehadeta gerlayan ev agahi parvekir. Militanın heja yen tekoşina azadiya jine jiyanda u berfin hafte Nisan'a 2024 dema xwestin la avazi bixin de encama qazaya ke be şanste şehit bun. Hevriyen me jiyanda u berfin bi peşengtiya tekoşina PKK u paşke bun xwedi jiyana ke tir u tije ya beravastan. Timi veke fedayan li ber xwedan perspektifin azadiya jine yen reber apoj xorekkerin manifestoya jiyane em soz dedin ku tekoşina azadiya ya hevre jiyanda u berfin devrime kirine biser bixin de seride malbatên heja yen şehidan em ji tevaya welat Parêzên Kurdistanê re sersaxiye dixwazin nasnameyên şehidan û hane Fatma Kaynak bi nasnav jiyanda Laşer navê dayîk Remziye navê bav Abdulhalik li Colemêrgê ji dayîk bûye heftê Nîsana 2024
çaran lezapê şehîd bû. Rîma Abdullah bi nas nav Berfîn Zîlan, navê dayîk Hamîde, navê bav Mihemed li Efrînê ji dayîk bûye heftê Nîsana 2024 li zapê şehîd bû. HPG li ser sekûn û têkoşêriya gerlayên hêja Astarê vê nirxandinê dike. Hevriya me jiyan Dalaşer ji malbateke welat Parêz a Colemêrgê di zarokatiya xwe de gerîla nas dike û her rojeke xeyal dike ku bibe yek ciwan. Berî bibe gerîla di kar û xebatên ciwanan de cih xwe digire. Baxaftin û beşdariya xwe ya aktîv di meşa gelek jinên ciwan û xortan de ya ber bi refên têkoşînê ve dibe xwedî roleke giring. Bi êrîşa çeteyên Daişê ya li dijî Kobanê û Şengalê re hêrsa wê zêdetir dibe. Piştî şehadeta gerîla Köksal Çabûk bi nasnavla şer bihîst ku gerîlayê pêşiyê naskirî bû biryara xwe dide û tevlî dibe. Li avayşînê perwerdeya xwe ya pêşî dibîne û heta sala 2021 li vir dimîne. Li vê herêmê di gelek çalakiyan de cihê xwe digire. 2018 di çalakiya li qada Adîlbek de birîndar dibe. Piştî sala 2021 derbasê akademiyê dibe û weke gerlayeke hêja Astarê ya xurttir li qada pratikê ve digere. Li zap û metînayê di nava tîmên bi tevger de cih xwe digire. Dibe pêşenga gelek çalakiyan. Heftê Nîsana 2024 dema dixwaze li avazê bixe li ber avê diçe û şehîd dibe. Gerîla Berfîn Zîlan jê ji malbateke Ereb û welat Parêz a Efrînê ye. Hêdî zarokatiya xwe de bû şahîda zilma rejima bas a li ser gelê Kurd û ev ticarî qebûl nekir. Li Efrînê dît ku gelê Kurd çawa dilsozê rêber apû PKK bi vê yekê bi bandor bû û xwest zêdetir şoreşa azadiyê ya Rojava nas bike û bû yek ji berxwedêrên refên vê şoreşê. Li dijî çeteyan bi wêrekî şer kir û ji zikê xwe bi giranî birîndar bû. Dîsa jî ji têkoşîna xwe ticarî tawîz neda. Dema dagirkeriya Tirk 2018 êrişa Efrînê kir li rex hevriyên xwe pê dûdilî şerîkî mezin kir. Heman salê biryar da ku bibe şoreşgereke profesyonel û li Akademiya Şehîd Aziz Ereb perwerdeya xwe girt. Paşê berexweda çayên Kurdistanê û bû gerilayeke hêja Astarê. Bi hezkirineke mezin bû dilsoza jiyana gerîla û çiyayan. Li vê derê di nava tîmên bi tevger de li gelek çalakiyan de cihê xwe girt û derk li dagirkeriya Tirk da 2022 derbasê herema Zapê bû. Bi qasî 3 salan li Zapê di çeperên berxwedanê de bû xwedî têkoşîneke destanî. Heftê Nîsana 2024 dema xwest li avazê bixe li ber çemê çû û şehîd bû. Yani wek bangavazî birasî jî peysa mesela bi taybet ciwanê giştî Kurdistanê û bi taybet jinê Kurdistan hemû yani tekoşîn serhildaniyek heye ama ev tekoşîn û ev serhildanî peysa hin zêdetir mezin bibe bilind bibe. Peysa em bigihînin lûtkê. Peysa mesela em tekoşînekê ku wisa bidin meşandin hem ji bûna rêberê xwe hem ji bûna xaka Kurdistanê peysa em vê tekoşînê heya da wî bilind bikin û ciwan bila mesela hin zêdetir vê evkê vê fedakarbûyîne vê wêrekbûyîne xwe bidin nîşandan warin berê xwe bidin refên gerîla. Taybet mesela ciwanê Kurdistanê ciwanê giştî hani cîhanê dikarin berê xwe bidin refê gerîla û jinên Kurdistan hemû em bikaribin mesela wisa tekoşîneke hin zêdetir mezin. Licê bi ser malan de hate girtin li gundên navçe Licê bi ser gelek malan de hat girtin û herî kim 8 kes hatin binçav kirin. Îrodan sibehê li gundên Qeredar, Çemê Elikan û Kelayê yên navçe Licê Amedê di serdegirtinên malan de herî kim 8 kes hatin binçav kirin. Navê hin kesên ku ji aliyê Polis û leşkerên AKP MHP ve hatine binçav kirin evin Yılmaz Şimşek û kurê wî Yusuf û Mehmet Şimşek, Abdullah Akdoğan û Abdurrahman Demirok. Navê sê weratiyan jî navzanîn. Xizmên girtiyanên li Colemêrgê gotin divê tecî dibe rakirin û ku fikarên me nemînin çalakiyên ji bo rakirina tecî da giran a li ser rêber Abdullah Öcalan û çareseriya pirsgirêka Kurd jî didomin. Li derve malbat her rojên duşem çarşem û înê li gelek navendan çalakiyan ji bo piştgiriya daxwazin zarokên xwe pêktînin. Çalakiyê bi navê bibe dengê aştî xizmên girtiyanên li Colemêrgê xwestin ku tecîda li İmraliyê tabilê bidawî bibe.
باوی انگین اویسال یک و 8 سالن لگردگه ها تیپا تیا ارزنگان نادر اویسال گود دخوازمه یکانه راکرنا تجیده. Ayaklanması Üsala, Erzincan, Tekipe'de. Ama çanma ama çıkıbar beyniye. O haysala gene çekilişiyor. Mini butiye gelay koş mesela, butiye gereveyde. Hiç beğendi. Askama tercihde Robit, amca bütün hapset خوب ببینین، گرتت خوب ببینین که حال اون چیه، شتونه، درم اون چیه. مالباتی که جز هست که مهمه پیک و رابین سپی خو ببینه یک کنین او گرتی ما بهولید کنه و نه تلفونه نه گروشه و چه تشتیوه تو یعنی من ندیدیه. امجا گرت خوب ببینین هر کسی همه گرتی. هست که بچگیت خوب ببینه کنه شتونه درم اون چیه حال اون چیه تلفن و کنه و görüşme habit olsun. Ben hiç sıkıntı yok. Kaçlı otun mona namona. Resmi olarak. برای مصطفی گیلانی 52 سالی 25 سالن لگردگه ها اولهیا بلندی اجماردی خرپته فهری گیلانی جدیار کرکو گرتی لدجی هر جرا بی حقوقی تجید و بمبکرن لگردگه این ترکیه کردستانی تید کوشن و اولگر دخوازن مفتار گرتیانم حیا اف تجیدا فیلی رانه به و چالاکی جبرده آن بکن و جبو ام انجام که بده سخن ام مافین خوین دموکراتیک بکار بین. Tutsaklar adına tabii yakınları adına, tutsa yakınları adına bütün Kürdistan halkının ayaklanması, yani ayaklanması derken basın açıklamaları. انجامنامه چهارمی کنگره کجاری اشکره بو کاملگه ها جنین آزاد آروشرات کردستان کجار کنگره خوی چهارمین ده هفته گلانی ده پیکانی بریارین هاتن ستاندن جیب انجامنامه که اشکره کرن کجار دبن نه خالانده بریارین هاتن گرتن ریس کرن گوته کوشنا جبو آزادیا فیزیکی ربراپو و به همو دجواری خو بردام بک امی جبو سرکفتنا پینگا و ربراپور آزادی جبرسکر کا کدر چهار سریجی به همو هزا خو تکوشینه بکن شورش بیاکتی و تکوشینه که هف پارا جنو گلاند کار سرکفتنیم سوگر بکه جبو ویجی امی پیشنگیه که بهیز جبو هف گرتنا جنان آدا آستا ایرانی ده پیش بخن زندان جبو رژیم توتالیتر قدا ناو برنه امی تکوشینا خوش با آزادی همو گرتین سیاسی ده آستا هرمی و جهانی ده بنابر بدومینن هفگرتنا مالباتین شیدان گرینگه امی جبو وی هفگرتنه تکوشینه بکن و همو درفتین خواه بکار بینن زانستا جن جنولوژی وره پیش خستن وکه هزک پاراسنا جن هپیجل روشلاتو ایرانی زانستا پاراسنی آوا کریه و پرگالا پاراسنی خورتر بکه امی فراستا خودی درکتن و پاراسنا خوازای پیش بخینن امی به همو هزا خواه دستکی بدن شورشا جن جیان آزادی و امی هزا یکینه جن جوان آروشلات کردستان یه جره خورت بکن کجاره وکی ماده داوی جگوت که کجار وکاری خسنه که پیشنگ ویل روشلات کردستان و ایرانی جهمو هیوی و داخوازن جنان را به برسف دیوره برای جلانو گرتین ما تابلی ورم بردان ولاتین لآمده جی 22 گلانی بشتاری چالاکیا پروتستو کرنا بریارا دوزا کوبانه ببون نرازی بون نشانی تجدال سر ربر جلان و همو گرتیان دان او شرمزار کرن و خواستن کو تابلی تجد رابه و گرتی ورم بردان یا پشتی تجریده دا تابی تنبون چه بو فقیری چه بو خزانی چه بو دولت بنیوه والا کرن تفش خورد زیتن برن چون خستن بانق دولت دروا اف چه بو جمره خزانی جوان راجی پره دزیه دولت تمام دزیه دولت کرن دزیه متوا کرن دولت حقی متوایشی دزیه متوا کرن برن چون خورد دبن اوکا تجریده ده her türlü kırıcayı kırın, her türlü harabiye kırın, her enva çeşitli harabiye kırın, zulme kırın, evke kırın, metaba fakir hıştın, metaba beçar hıştın, umida gelleki şikestandın, umida gelleki şikestandın, mazne vi gelli bu, mazne metaba evke kırın, yani بسر ناوی متوات نکردن اف اسمش یا امجبو چالکیا وانا را رزدارن
او دوی ازیت ده او دوی تنبونه ده او دوی بندستی ده وان اسیر مد بندست ظالما ده او رابن تجریه بکن گره تمام ولات کردستانی تف رابن پیا از بید بیجم کره من برای من ایتیه ایویه قیج آسیما بزنبیل نه هتیج آسیمانا و افزارو که وی ولاتی ندوی ده او ازیت دبینن تف 30 سال تیدنه 20 سال تیدنه به سجوبه خطا دوه ده رادزین یعنی گره انتقلان خواهی درکتنه خواسم او کوانا جبوک اموان جوه تجرید خلاص بکن اموان جوه حبس و زندان خلاص بکن او که منه تو ساقی میک بزوری وانگرتنه تسوچلینین تا او کنینین ابانا ظلمه دکن ظالمیت کن خرابیت کن افقاس قدر اسبی بیش گلی کرد بدلی خواه بمجی خواه بهشمندی خواه به هر آوائی بریبری خواه رای اموید کارن پشتراست بکن ایرو لهر دری سرهلدانن لهر درا دنیای ریبری گلی کرد بریز عبدالله جلان خواه اثبات کری ریبری گلکی و دوزا دموکراسی دوزا آزادیا گلکی دکه جبر وی سدمه دولتا ترکا داگرکرا فاشیست دیروکا خدا حتانی ایرو تمی خواستی بوی آوائی بگیجا آرمانجی دگلک درادا بلکی بسرکتی لی او 25 سالن ریبری گلی کرد من تجریتا که گراندایی از باور دکم اوی نگیجن آرمانجا خواه و نگی هشتنی جی هر چخواست او تجرید گران دبه گلیمت توش دبه لهم بروی هیر ساوان کیناوان گرد دبه خورتر دبن ام وی آلیده ام برخدان اوی سلاف دکن و لبر برخدان اوی بجنا خود توینن وی برزداری سلاف این خواه جوی و همو گرتین زندانا گرتین برخدیر را تشینه چیدم دو گوت سیستما میر و سردسیاوی نرخاند و تایبت بالکشان سر گرینگیار خستن بوینا جنه اندام کنسر وبریا کیجی که چیدم دو تبل برنامه خوابون یا جن تیوی بو چیدم دو لدجی سیستما دولتی گرینگیار خستن بوینا جنه نرخاند گردای مجاری اندام کنسر وبریا کیجی که گوت دستراداریا میر جدسپک و دناف خودت توین فاشیست حوینه و پیوژه کاپیتالیسم را به یک دستیا دستلاداری را هینجی زلالتر در کته هولی جخه میرانتیا سردست فاشیزم آواده که لورا پرگرینگه کو ام دیارده میرانیا سردست و راسیا فاشیزم دناو هفته فهم بکن و لگوری و استراتژیا تکوشین فهم بکن اندما کنسر و بریا کجه که چیدم گردای مجاری گوترین ربراپو به بیر دخه و دو بیجه ربراپو به ویرکیه که کو کس نکاره نشان بده گوت از تجار نبوم زلام من نخواست ببم زلام تی میرتیا سردسته ربراپو هرتم جوی سردستی دورما وی بخوا گوت من زلام تی دخواده کشت هربت ابن دوار فیزیکی ده دواتیا ذهنیت ده جی گوت کشتنا زلام دوی میرجی جمیرتیا سردست حقود بکن چیدم دو لدجی ذهنیت سردست امیر گرینگیار خصم بوینا جنیجی به وانگوتنا پینا سکر افت کوشنا کو ربراپو جخوا داده سپیکرن ته کوشنا میاد ناف پارتی ده لهر قاده پیواجیا گوهرتن و گوهرنی آبادکه جبروی دویج بوجنی لهر قاده هرتم ته کوشنا آزادی هبه جبوکو ام بیگیجن حقیقت او که ویا زایندی دوی اموکی جنو میر ته کوشنا خو مزن بکن و جبرکو افت کونشینجی هر دچه دمشه بردفکا تجکی آیتن کاپلانگوت امگلی خواه و سروکاتی خواه ناکن قربان برجامندین سیاسی لأوروپا ده چارچوبه پنگاواج عبدالله جلان را آزادی جی پرسکریکا کرد ره چاره سریا سیاسی ده چالاکی بردوام دکن ده چارچوبه ده کامپانیا هزار دنگ جی جبو سیپیتی نامت انشاندن و لگلوه پانل نقاشی پلاتفورما جی دومن بردفکا تجکی آیتن کاپلان درباره پنگاوه ده آنی زمان کو ده سال 2022 آنده دماسی پیتی داخویانی داد تیگی ها امرالی در باس نبود نچون هفدیتنه و هفدیتن تونه ده بیجن ترکیه و تودکه و امتشکی نابیجن او یک نای قبول کرن ده اف سازی هبونا خواه ده بر چماره در باس بکه و ام وی که به تو اوی قبول ناکن تاوی و تو ایجی ده سی پیتی سرخوابونا خواه به پاریزه ده کنسی اوروپا جی و لبر چوان بگره و بر پرسیاری خواه بینجه
Ayten Kaplan li ser çalakiyên pêvajoya bê jî ev nirxandin kir. Di meha Hezîranê de hilbijartên Parlamentoya Ewropa hene namzetên nû parlamenterên nû berpirsyarî wê derkevin holê. Di Parlamentoya Ewropa de wê endamên Konseya Ewropayê jî hebin û divê em van endaman nas bikin û têkiliyê pêş bixin. Divê em daxwazên xwe ji wan re bêjin, em ê xebatên cuda bimeşînin, çareserî heye lê divê bi rêbaza çareseriyê nêz bibin. Em gelê xwe serokatiya xwe nakin qurbanê berjewendiyên siyasî. Dema lîstika Qerta Kurdan jî qediya ye û divê êdî guh bidin daxwazên gelê Kurd ji bo me mixatab diyar e ew jî serokatî ye. Wezareta Bersiva dikare bi kopal bimeşe ji bo girtînê xwe şita. Parlamenterê Dem Partî Kamuran Tanhan 19 Hezîran 2023 di rewşa girtiyên nexweşî Alêsê Abdulkadir Kuday biribû rojeva parlamentoyê. Rewşa girtî ji Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç pirsî bû. Tanhan di pêşniyar pirsa xwe de gotibû Kuday feş bûye nikare bi tena serê xwe bijî. Cesedî notusî a sengdar e û hevalê wî yê qewişî alîkariya wî dikin û daxwaza parêzeran ya bi merç were berdan jî hate redkirin. Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç piştî salekê bersiva pêşniyarpirsa Kamuran Tanhan da. Got raporeke ku Abdulkadir Kuday feş bûye tune ye. Eger wisa bêjî Kuday dikare bi kopal bimeşe û dikare pêdiviyên xwe yên şexsî jî davîn bike. Kuday di çilê 2022 de sürgünî girtîgeha Mersîn tîpare kirin. Kuday di nava cîhan de ye razayî ye û nikare bi tena serê xwe pêdiviyên xwe bicihebîne. Ku hezar hefteye li Galatasarayê li pêya adaletê got em gorekê dixwazin. Ji dayîkên Şemiyê İkbal Eren ji Anefêra xivî got birayê min Hayretîn Eren bîstê mijdara 1908 dibin çavan de hatûn dakirin û ez jî bi malbatên wendayan re ji sala not û pêncan û heta îro li qada Galatasaray li edaletê digerim. Mixabin felsefe û dîroka vê dewletê faşîst e. Ji dema ku me li aqibeta birayê xwe dipirsî gelek caran mala me hate gulebaran kirin. Liger îhadê me heta demekê daxuyanîdan pişre em 27 gulana 1905 li qada Galatasaray rûniştin ji wê rojê û heta îro jî Galatasaray bûye qedameya têkoşînê. Eren destnîşan kir ku daxwaza dayîkên Şemiyê du hebûn yek dîtina siyên windayan du jî dadgehkirina kujer û kesên li pey wan. Ev her du daxwazên wan jî îro berdewam dikin. Dayîkên Şemiyê şehîdan û nifşê duyemîn û sêmîn çalakiyên xwe didomînin. Em dikevin hefteya herî hezariya çalakiyan. Em têkoşîna demokrasiyê dikin û divê raya giştî destekê xurt bike. Dayîkên Şemiyê heketê xwestin ev welatî demokratîk bibe û ji faşîzmê rizgar bibe divê raya giştî rabe ser piyan. Li dijî tecîd û êrişên qirkirinê Milîsên Azadiya Kurdistanê çalakiyên xwe didomînin. Li gorî daxuyaniyê 21 gulanê milîsan li navçeya Colemergeverê li dijî qadeke artêşa Tirk çalakiyê kirin. Çalakiyê di dema sewqiyata leşkerîn ya ber bi başûrê Kurdistanê ve hat kirin û tirseke mezin kete dilê dagirkeran. 25 gulanê jî semtên Alî Paşa û Benûsen ên Sûrê bazirgan û çeteyên Tiryak û Fûşê di hedefa milîsan de bûn. Di çalakiyê de kesek hate ceza kirin. Milîsên Azadiya Kurdistanê bang li ciwanan kir ku li dijî şerê taybet û qirkirinê li her derê xwe bi rêxistin bikin. Milîsên Ferhat Kurtay ên HBDHê jî ragihandin ku li dijî operasyonên leşkerî û siyasî wan li Sultan Gaziya Stenbolê agir berdan fabrîkayên tekstîl û pêlavan. Di encama şewatê de zerareke mezina madî li fabrîkayan bû û bi temamî şewitîn. Hatragihandin ku çalakî weke bersiva li dijî tecîd û işkenceya li zindanên Tirkiye Kurdistanê hatiye kirin. Gudarnîja Dewleta Tirka dagirker êrişên xwe yên dagirkeriyê li dijî herêmên li dijî Bakur Rojhilatê Sûriyê berdewam dike.
جبر توبارانی آگر بزوین گنده من بجیکت و جاره ده انجام توبارانا ترکیه آگر بزویه و دارین زیتونان این کانتونا من بجیکت لگور نوچه آجانسا نوچه نهواریم نوند راگاندنا مجلس لشکری من بجی راگاند کو دولت ترک گنده جبل الحمرا و جب مخزوم این باشور و رجوای کانتونی توباران کرن و ده انجام ده آگر بزوی و دارین زیتونان این هر دو گندان کتن. یازده هزرانی لهرمین خواسر این باکر و رشلات سوریه البجارتنین شهرداریان تین لدار خستن. ايدنا بايد المراه لانه المراه هي شيء اساسي هي المراه شيء اساسي بهالمجتمع بهالحياه. جنین پیکاتین هرمن باکر و رشلات سوریه تکداری مجاری نرینین خوانی زمان ستیوانا کپتریان یک جه پیکاتین ارمنه درباره مجاری ده نرینین خواه محاد بیجه. جن بنگاه جواکینه تو سرکفتن به بناوان نابه اما کی جنین ارمن بشتری البجارتین بونه و که نامزد جی مجه تده گرتیه دیرو که دگری ارمن راستی کم که جیو تنکرنی هات لپشتی شورش روجاوا دبن پرگاران تبع دموکراتیک ده جنین ارمن هبون و ناسامه خواه زندی کرن. اندما رویبریا کنگرستاریا باجاره شداده کانتونا جزیره رحف العلیجیم کجا پیکاتین عربه و ها خوی. هبونا جنان دل بجارتنا ده سرکفتنی مسوگرد که پشتی شورش روجاوا جنین عرب جی خود ده هر قاده ده گرتن و نامزدی وانجی جبهر بجارتنان مدل و نمونه و جبوی تواهی جهانی. بردفکا کنگرستاریا قامشلو ابتسام الحسینجی دست نشان کر که بجارتنی شهرداریه لگوری بندین هف پیمانا جواکی پیکاتنه و اف پیام ده. گودانی جاسی بهلوانی چالاکی فینالی یا چالاکین زمانی کردی بکتن میتینگا زمانی کردی هر ویس بهلوانی بگوره هر کس و جلوبرگین کردی لخوا بکن دم پارتی تجا DVP دستار و سازین زمان کردی لنافچه اردیشاوانی بشیاره هر دم کردی هر در کردی 25 گلانه سبه میتینگ زمان کردی دار دخن و هفسرو که گشتی DVP کسکیم بایندر نرین تجا بردفکا لجنه زمان و چاندی دم پارتی هوالدل بهار رویبرین رخصنا باجاروانی و نافچه انوی این DVP دم پارتی پارلمانترین دم پارتی شهردارین باجار مزن و نافچه انوی وانی مجلس جوانان آن دم پارتی سازین زمان کردی سازین دموکراتیک وانی بهشتر بون دیبیتینیته کما زاروکن زیلان و کما دنگ آرسی ساجی اوی درکبن سردکی هفسروک کمیته آماده کار پاریزر بایرام چیچه گوت ام به وی میتینگا خواهد خوازن هشمندی درباره زمان دایی کدم خورد بکن و گریدانا چانده قویم بکن چیچگانی زمان که ای به وی چالاکی جاره کدن دخوازه گل یا که زمانی کردی به خود استاتو بخیرن و بانگل همو گل جوان جن زارو کنرمند نویسکار روشن بیران کرکو به جلو برگین خواهیم کردوار سبه بشتاری میتینگا زمان ببن هات گوتن کو سدما کتنا هلیکوپتر رئیسی پرسکریگا تکنیکی روژا 19 گرانی سرکمار ایرانی ابراهیم رئیسی و سرکمار آذربایجانی الهام علیف لسر سینور ایران و آذربایجانی به مراسم که فرمی بندوک وکرن پشتیوی سرکمار ایرانی ابراهیم رئیسی به هلیکوپتر وگریا و هلیکوپتر لهرما جلفای یا توریزی که تخواره هلیکوپتر رئیسی پشیده مکدری شادیتن مدیا ایرانی راگاند کو هلیکوپتری توکس ساخ نفلیتیه فرمانداری گشتیا هزین چکدارین ایرانی راپورا درباره صدما کتن هلیکوپترا رئیسی ده بلاف کرن لگوری راپور پرانیا آگاهی درباره صدما کتن هلیکوپترا رئیسی ده
هاتنه کمکرن نگوری لکورینن دست بکیجی سدماکتن هلیکوپتری تکنیکه لیج بو همو آگاهیان جی پیوستی به دمکه دن هیا ده همان راپور دهات گوتن که تو جهه گله یانجی تشتکی دن لسر هلیکوپتری نهاتی دیتن هلیکوپتر جبر کو بچیا کتیه شوتیه ده وی هلیکوپتری ده دوی هلیکوپتر کو کت خارده تبی سروک کمار ایرانی ابراهیم رئیسی وزیر کار دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان ملای اینی یه تورزی آیت الله هاشم و پارێزگاری ئازەربایجان ڕۆژهەڵات مەلیک ڕەحمەتی جی هەبوون هەروەها هاتگوتن کو دوڕایەدارین لەشکریین سوپایە پاسەران و سێ مرۆتەباز جی دە هەمان هەلیکۆپتەرێ دەبوون لأدني جبر بارانا زيدا مالدبن آويدمان إيرو دانسبه جبر بارانا زيدا لهرابو قلق الريق جادة وكولان وگوهرين غوريناوي مالدبن آويدمان جبر كو جادة دبن آويدمان جي قلق وسايد جي دريدا السيمانة لغوري رابورا مديريتا مترولوجي وبارينا لهرما بحر السبي بردوان بكن مترولوجي جبر لهي بانغا هشاري جي كر نوچه دایو گذار نیجار روزین برگه فیلمین اکولوژیو که 25 گلانه سبهه لنوانده کنگره شارداریا باشر مزن آمدیم به برگه فیلم خلایا لبردریا براک یوسل و گل اصلان در هنریا وی دکن دست بکه 25 گلانه وی برگه فیلم صدق و پانتریا ریبراپو دوسکی جیوره نشاندان belge filma Asif Van Xeun Gihaya Zelal Sadak و belge filma Dengi Radyo Erivani Lukuye ya Mustafa Orman Said Debistan'da öğrenişandan 26 Gulanici ve saat 16'dan Desar Navenda Kongre Yaşardari Ahmedi Desar Navel Diji Rweşandına Reveberiyen Xojihi Avakirine Ekoloji Panel Pekverin Çilem Aydın ve moderatörya ve bike و روزنامه‌گر و نویسکار یوسف گرسوجو و اندام لجنه و شان یاکوبر جنولوژی روشن سیدا اولوشی و د پانل ده باخون همان روزه ساعت 18 انشی و رناوندا کنگره فیلما وانداری و نشاندن بریم هاتن دویان نوچه نو روزیم سپاس کنج بو گداریه و خوش دمین